Hai male mal mogwa neri yendial kamalam goden dial tintin ke South Sudan, ke Ethiopia, ke Kenya, ke Uganda, and everywhere the Western world. Shloda tet ko shana rone jidide me chana je chup. Ke shloda tet kanete dial tin chishon ke kel rela na katentasen. De jonge yo yene rishung ko gdoran bogwa sige yene tan don kudu nunu focus ko yene ro kun yawon yam kus batakel ge ye gon kun di atandi yenten kun ni telema bonon kon gar shemar ku telema bonon kon be yara kon ziar yara no kon go anu mi te mi ci do moro ya ni moro mi je salat lok ni badu bu ku ni je kirebe mu ni ji ke enemies nyok banaro neko banalo lokoro telema go am ben ka kon anbo mi ci lok mi je lo ka ba jaru je berbela bin jo ma ci jara ci ka ba je nen go lo geten ban mu ko ne mana baden beramara andam mi dong tiegen mi ci nen dong bo wangdu bela pat ci ba ngajo ma pat ka wangdu yo ko dong jen kwedi ci kwedi ko dong ramantu kudu mo kan men jega dong ci nen kan nen mo kwedi ya ka ti ci to kan gor ko no banaka wo kam no kon koro kon o banoro nan ke barona nan ko banoro yes kam no kon wo pak ci koro yes wo pak ci koro nan ke yes na kam no kon ko rebi gete kam no kon ni chang ci kan beto ay ñok en ram mi ci gor ko te mu gwa ma balat ci mare ka ba ji do gwedaran ci mare mu dong mu logo dong ba mu gwa bala da en kenyam mana o yani jojo ci jira ngum tolo bi mu gwa amo bi lat kenyam mu lelu wonyiro ram mi jale den ko tegni tu ngwana tam barkaro ko community dan ko tegni tu logo iken ko mishi goidu mu gwadu mishi wala die ko kaneku ba ko nyire je chabu approche ne je chilo na chebetet ka je ba ko nyire je jena tana jen ka braro lo lat gwa mu gwa e che jen kunne niken yuge ajen la guje ram kel Misang te mu gwa madi lat ke shemor ya te mu gwa madi